Ico kiganiro rero umwanya wacu ukaba wageze. Mwese abagikunda tuzi ko muri benshi cyane, twongeye kubaha kaze kugira ngo mugitegere amatwi. Imana ikomeze kubaha imigisha myinshi. Uyu munsi dufise ikiganiro kijaniranye n'ivy'umuryango, kiratubwira ngo ubutumwa bwiza mu muryango. Ico kiganiro rero tukaza kukirabamwo ingingo zitandukanye. Turaraba Imana ibwira umugabo uko yomera, Imana ibwira umugore uko yomera, n'umwana uko yomera, kugira ngo iyo miryango igeranijwe n'ijuru rito ibashe gutungana no kumererwa neza. Ndetse Imana idufashije tukaronka umwanya, turaza kubabwira no kubijaniranye n'ingwara ya diabete. Ubwo rero tubahaye kaze mwese kugira ngo mukurikirane iki kiganiro hano muri studio. Jewe mfashe uyu mwanya wo kukirongora nitwa Ndikumukiza Timote, nkaba ndi kumwe na mwene data Hakizimana Benoit. Reka rero duhe uyu mwanya Benoit kugira ngo ace asenga, adushire maboko y'Imana, hanyuma ace atubwira icyo Imana yamushize ku mutima. Dusenge. Amen. Urakoze data wa twese dukunda uri mu ijuru, tugushimiye integuro yawe nziza, wemeye ko tubaho, duhaye no kuvuga no kumva. Dusabiye umuntu wese wumvira ijwi, dusabiye umutima wose ushaka gukira kugira ngo wegere. Ingo nyinshi zifite ibibazo zisanga ubikize binyuriye mu ijambo ryawe, kandi izindi nazo ziriho zidafite umugambi uzihe guhagurukira kurwanira ibyiza. Haboneke benshi bagukorera, ingabo z'umwanzi zigabanyuke, ibyo ushaka bigwire mu isi. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nkuko mugenzi wanjye amaze kubibabwira, dufite insanganyamatsiko igira iti ubutumwa bwiza mu muryango. Iteka ryose iyo bavuze ikintu cyiza aba ari ikintu cy'ingirakamaro, tukibuka ko Imana irema umuntu yari yamuremeye ibyiza gusa. Icyaha kirabirogoya kizanywe n'umwanzi Satani. Ubwo rero ku isi haboneka ibibi byinshi kugeza igihe kuri iki gihe cy'imperuka bimenyerewe, ariko kandi atari umugambi w'Imana. Icyiza cyose kiva mu biganza by'Imana, kandi umugambi wayo itwifuriza nge nawe ni ukumererwa neza. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza buzana ibyiza nyine, bukaza bukiza, bukaza buruhura, bukaza bufite ikimazi kuba bwakira. Reka rero twumve iyo bugeze mu muryango icyo bukora, kandi twibuke ko ijambo ry'Imana ari ryo shingiro ry'ubutumwa bwiza. Buvuga ibya Yesu, bugakiza umutima, bugakiza umubiri, bugahindura imibereho y'abantu bakaba ingirakamaro, kandi bugategurira umuntu amaherezo meza. Ni muri ubwo buryo, muri ubwo butumwa bwiza harimo n'imbaraga ikiza indwara. Iyo mbaraga ikiza indwara ntibuza umuntu gusenga, ntibuza n'umuntu imiti, kuko kwizera kwemera no gukora. Bityo rero indwara zigaragara ko zikomeye, izigaragara ko ziruhije, izihebesheje bene zo zikabasha gukira, kuko ubutumwa bwiza ari umuti. Ngaho tega amatwi wumve iyo bugeze mu muryango, umuryango wawe wumve icyo Imana wifuriza muri uyu mwanya. Aho ni muri Yobu, mu gitabo cya Yobu igice cya 11 umurongo waho wa 13, hari ijambo ryiza ritubwira ritya riti: ariko weho niwatunganya umutima wawe ukaya amaboko imbere yayo, namba hari ukugabitanya mu kuboko kwawe ugute kure, kandi ntukundire ibitagororotse ko biba mu mahema yawe, nukuri niho uzokunamura amaso yawe atagasembwa ufise, mbere uzokomera ntuzotinya. Nuboneza umutima, niyo ntambwe ya mbere, ni ukuboneza umutima. Iya kabiri ukaya amaboko cyangwa se ukayatega, ni ukuvuga ngo amaboko yawe agasaba. Iyo umuntu asaba araya amaboko,
ubwo ni ukuvuga ngo icyo kitwereka neza ko umuntu wese ugiye gusaba Imana agira icyo ayisaba akwiye no kubanza kuboneza umutima we, akikuramo ibibi nk'ishyari, inzika n'ibindi. Ibyo byose umuntu agomba kubyirinda. Hanyuma rero Bibiliya ikabitweretse ko ugomba no kwirinda ko ikibi kiba mu kuboko kwawe. Ubwo hari ibibi byinshi ku isi tutarondora. Ikindi, mu rugo rwawe ukirukanamo ukugabitanya. Ukirukana ukugabitanya mu mahema yawe. Ibyo bituma urugo rwawe ruba rwiza. Iyo umuntu yirinze ibibi, urugo rwe ruba rwiza. Turabisubiramo izi ngingo: aboneza umutima we, yaya amaboko ye imbere y'Imana, bisobanuye kuyisaba. Ikibi kiri mu kuboko kwe agita kure. Ibyo ni ibikorwa bibi birarekwa hagakorwa ibyiza. Icya kane, ntiyemera ko ibyaha biba mu rugo rwe. Uwo muntu ngo niwe wubura amaso, ubwo areba mu ijuru adafite ikizinga, ngo ndetse agakomera kandi ntatinye. Ndetse ku murongo wa 16 ngo umubabaro we awibagirwa nk'amazi yamaze gutemba. Ngibyo rero ibyiza by'ubutumwa bwiza w'umuryango, bizanwe no kuboneza umutima, bikazanwa no gutegera Imana amaboko, bikazanwa no kureka ikibi kiri mu kuboko. Icya kane, ntiwemere ko ibyaha bikubera mu rugo. Reka twemerereho ko ijambo ry'Imana riyobora ingo zacu, nubwo natwe twibwira ko dufite ubwenge, ariko Imana irabuturusha kuko niyo ibutanga. Zaburi igice c'128 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Dore ibyiza bivugwa ku muryango wubaha Imana, kandi uyobowe n'umugabo wubaha Imana. Ngaho mwumve. Zaburi 128 umurongo wa 1 haranditse ngo: hahirwa uwubaha Uhoraho wese, akagendera mu nzira ziwe. Ibikorwa by'amaboko yawe bizogutunga, uzonezerwa, uzohigwa. Umugore wawe azoba nk'umuzabibu wama cyane ari haruguru mu nzu yawe. Abana bawe bazoba nk'utugemwe twa elayo bakikije ameza yawe. Ibi birimo ubuhanga bwinshi, bisabwa gutekerezwaho cyane, umuntu akabyiyumvira ko, kuko birimo byinshi. Hahirwa amahirwe cyangwa se guhezagirwa. Ntabwo bishingiye mu bukungu bwinshi, ntibishingiye mu mashuri menshi, ntibishingiye mu muryango munini, ntibishingiye mu nzu nini, nta nubwo bishingiye mu bana benshi, ahubwo ni mu kubaha Imana. Biramutse wubashye Imana ukabigira umushinga ku isi, ukaba ku isi nta kindi ugamije uretse kubaha Imana, ukumva icyubahiro cyayo ari cyo kikubabaje, ukumva ikintu cyose cyisuzugura utacyemera mu mutima, mu mvugo, mu ndoro, mu bikorwa, ingiro yawe yose ikayoborwa no guhesha Imana icyubahiro, ukayishakira icyubahiro mu bubyaye, ukayishakira icyubahiro mu mafaranga yawe, ukayishakira icyubahiro mu migirire we ugirira umugore wawe. Wa mugore we, ntiwubahe umugabo gusa, ukubaha Imana mbere yo kubaha umugabo, ibintu byose byatungana. Umugani w'abiki gihe ngo byacamo, ibintu byose byakwikora uramutse wubashye Imana. Ibanga ryo kubaha Imana ni ry'ubutumwa bwiza buhishura, maze umugabo yakubaha Imana, umwana yakubaha Imana, umugore yakubaha Imana, ariko byose bigakorwa nuko ubutumwa bwiza bwinjiye mu mitima. Ubwo rero icyo gihe ibintu byose bigenda neza, haba ineza, haba amahoro, ibintu byose biba ari byiza. N'ubukene abantu barabufatanya, maze uburwayi bwaza bagasenga, ibibazo byaza bakikiranura, nuko ugasanga umwana akosorwa mu neza, inkoni zikaba nke, inama zikaba nyinshi. Hahirwa rero uwubaha Uwiteka kandi akagenda mu nzira ze, ngo kuko azatungwa n'imirimo y'amaboko ye. Umugabo niwe ubwiwe iryo. Umugabo agomba kumenya ko azatungwa n'imirimo y'amaboko ye. Bikuyeho ubunebwe, bikuyeho kuba imburamumaro, bikuyeho ko umuntu yaba uwo kuyerera gusa. Burya biragayitse kuba uri umuntu uzi ko ufite bane bagukomokaho, nawe ukajya ucungana naho bateretse ikiyeri ngo ujye kureba ko basigaza mu icupa. Mbe Timote, ntibigayitse? Cyane gose biragayitse. None se Imana yigeze igambirira umuntu ucengerwa gutyo?
oya ahubwo yashaka ko umuntu amererwa neza. Ubundi umugabo uburiye icyubahiro iwe akenshi aba yabigizemo uruhare cyane gose. Noneho niwubaho Uwiteka nawe icyubahiro uzakibona. Humura, irinde ibyo, irinde kuba inkorabusa, irinde gupfusha ubusa amahirwe ufite. Noneho wubaha Imana, noneho umugore wawe ngo azaba nk'umuzabibu. Abadamu banyumve, nuko basabwa kuba nk'igiti cyitwa umuzabibu. Benshi ntibakizi, ariko kirangwa n'ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere, cyishingikiriza ku kintu runaka. Kizigira ikindi, depanda. Ni ukuvuga ngo cyo ntigishobora guhagarara cyonyine, bisaba ko bashyiraho igiti cyarangiza nacyo kikegamako. Bisaba neza ko umugore amenya ko agomba kwisunga umugabo. Iyo amubuze yisunga Yesu kuko ari we mugabo w'abapfakazi. Icya kabiri ni uko umuzabibu uryoha cyane ariko ugatera imbaraga. Ni ukuvuga ngo ubundi ibintu bifite isukari karemano nibyo bishinzwe gutera imbaraga. Harimo nk'ibijumbu, harimo nk'ubuki, harimo umuhwi, harimo ibyinshi muzi mu byamwa bifite amasukari nk'inanasi, papayi. Ibintu byose bifite amasukari byagenewe gutera imbaraga. Umuzabibu rero uraryoha ugatera imbaraga, bisobanuye ko inkomezi z'umugabo azikesha umugore. Burya umugore ashobora kubwira umugabo akanyamuneza bigatuma uwo munsi akora ntananirwe. Nibyo nibyo, amajambo meza atuma amaraso atembera neza mu muntu, bigatuma aca no mu maso. Rwose umudamu ashobora kubaza umugabo ati ugezehe uza, bigatuma umugabo atanyura muri bare. Nibyo, akumva araruhukira mu rugo cyane. Umugore rero afite uruhare mu gutera inkomezi umugabo wiwe. Banguka birahiye, naguhishiye akantu, hari akantu nanyegeje rwose ndi bupfundure uhageze. Ubwo umugabo bigatuma yategana moto akumva hiyase yamukereza cyane. Ubwo rero umudamu niwe witera igikundiro. Nk'uko umuzabibu uryoha kandi ugatera inkomezi, niko umudamu mwiza anezeza umugabo we kandi akamukomeza. Icya gatatu, umuzabibu ni umuti. Nubwo ntari buvuga indwara zose uvura, ariko reka mvuge ko nk'ababyeyi bawukoresha bibarinda ibibazo by'ubugumba. Abagabo bawukoresha bibarinda ubushobozi buke bwa kigabo. Ubwo ni igiti cyitwa reze, umuzabibu. Ntabwo tufite amahirwe yo kubihinga cyane, ariko tujya tubona imitobe yabyo. Bityo rero umudamu mwiza agereranyijwe n'icyo giti kuko gifite ikimazi. Ubwo rero umugore agereranyijwe n'umuzabibu, naho umwana ngo agereranyijwe na Elayo. Elayo Timote wayitubwiraho iki? Elayo ni iki? Imaze iki? Elayo bwa mbere nuko iniwacu tutayibona, ahubwo tubona amavuta yayo, nayo nyene arazimvye. Niyo mavuta ya mbere azimvye gusumba yandi. Ibyo bisobanura ngo ubwo azimvye afise n'akamaro kanini mu bijyananye no kuvura indwara zifata abantu mu mibiri yabo. Ubwo afise akamaro kanini ku buryo yarakwiye kuba muri buri muryango kugira ngo akumire indwara zifata abana ndetse n'abakuze. Elayo kandi ndaguha nk'akarorero ku bantu bagwaye indwara bita otite, indwara abana bafatwa n'indwara zizana amashira mu matwi, bavugwa nayo mavuta ya Elayo. Abantu batituma na yabavura, abantu bagwaye umutima ndetse n'ibindi byinshi. Urakoze. Ubwo Elayo ni ikintu cy'ingirakamaro. Ubwo muramenya ko ari igiti ariko cyiza nk'uko mubyumvise. Ariko wenda ikintu abantu benshi batazi ni ukuntu igoye, ari nabyo bituma n'uyu munsi tutayigira kandi tutari abantu b'abanebwe mu kurima. Bisobanuye ko iboneka hake, irazimbye kandi yera itinze. Uko niko umwana mwiza ameze. Kugira ngo ubone umwana wishyira ku kazi akibwiriza, kugira ngo ubone umwana umenye ibimureba akabikora nta wundi asigana nawe, amuhagaze hejuru, nta bindi byo kwinuba. Burya bisaba ko uyu mwana ababyeyi baba baramuhaye igihe, ntibamuharire abakozi. Ntaba umwana uryama se ataraza, ntaba umwana ubura se ngo baganire,
akaba umukobwa wafatanyije na nyina igihe kinini barabanye, umwana watangiwe igihe gutyo, byaba ngombwa wabona n'ikosa ryamwiziritseho ukamujyana mu cyumba ugasenga kugira ngo abadayimoni bamubuza kumva babanze bahunge, nibura none akubita inkoni yumve ko utamurenganyije. Ngibyo rero ibyiza byo kurera neza, nuko umwana mwiza amera nk'igiti cya elayo, kandi elayo uko batubwiye ko ivura umutima, ni nako umwana mwiza adahagarika umutima ababyeyi ngo usange bapfa mu buryo bwa giturumbuka. Ndumva rero iyo ni incamake ya Zaburi 128. Umugabo abaye nk'igiti cyiza cyegamirwa maze agatunga umuryango we, umugore nawe akaba nk'umuzabibu akisunga umugabo muri byinshi, hanyuma umwana nawe akaza aje kuruhura no kuvura no gukingira indwara, ubwo urugo rwiza ruba rubonetse. Nguwo umugambi w'Imana ku rugo, nuko rugira umugabo mwiza utuma wubaka urugo rwe, akarwubaka, akaruha gahunda, akaruha icyerekezo, rukagira umugore mwiza utuma rugendwa, rukagira n'umwana mwiza utuma rwishimirwa. Ngibyo ibyiza byifurizwa imiryango yacu. Umuryango wawe nibyo tuwifurije, nawe uri mu muryango nicyo tukwifurije. Reka rero turebe bike ku bagabo. Abagabo babwiwe iki muri Bibiliya? Nubwo tutabivuga byose, mwene data aradusomera mu gitabo cy'Abanyefeso 5:26, twumve icyo abagabo bategekwa n'ijambo ry'Imana. Haranditse ngo, bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo nawe yakunze ishengero akaryigura, ngo aryeze aryogesheje amazi n'ijambo, ngo aryishire ari ishengero rifise ubwiza, ridafise amarabaga canke injebejebe canke ikintu cyose gisa gityo, ariko ngo ribe iryera ridafise agasembwa. Ubwo birumvikana ko bagabo, ubwo iri jambo rivuzwe, mufata igihe cyo kuryiyumvira ko mwibaza uko Yesu yakunze ishengero. Yararikunze, aramanuka mu isi, araza ritangira amaraso, yemera kubana n'abatamwumva imyaka myinshi, arazamuka ajya mu ijuru, aryoherereza mpwemu yera, n'iyi saha arihozaho umutima kugeza igihe yavuze ngo ntabwo nzarya ku vyamwa vy'imizabibu mutari mwagera mu ijuru. Mbese Timote, urwo n'urukundo rworoshye? Oya, ntabwo bworoshye. None abagabo bararuvukanye? Oya, ntabwo bavukanye. Basabwe gukunda abagore nk'uko Kristo yakunze ishengero. Ubwo bisaba ko Kristo abanza kuba muri bo. Bategezwa kugira umutima wari muri Yesu rwose. Umutima wari muri Yesu wo kugwa neza, kwiyoroshya, kwihangana, ugatinda kurakara cyane, bakawugirira abagore cyane. Nk'uko Yesu yararaga hanze asenga, nabo bagakunda gusenga. Ni ukuvuga ngo niba ari kubona atabona, nuko abwira umudamu amakosa ye, yaje ahiherereye agasenga cyane, akabibwira Imana kugira ngo Imana nayo yumvishe uwo mugore ko hari icyo asabwa guhindura. Ubwo akaba atumye Imana ku mugore we. Yego. Mbese ubwo ari umugabo n'Imana, ninde washobora umugore? Uwoshobora umugore n'Imana, kuko ni nayo yamuremye. Nibyo. Icyo umugabo yashobora no kumukubita, icyo yagishobora, ariko niyo bagize neza. Ubwo mu byiza ntacyo dushoboye, nta na kimwe. Udushoboza ni Imana. Ngiye impamvu ubutumwa bwiza bukenewe mu muryango, kugira ngo ukunde umuntu mutavukanye, mutari amaraso amwe, umukunde yakuzambirije, umushime nta byiza byinshi aguha, bicyaguha ubyishimire, ducyagukorera unyurwe, utaha utarakaye, kandi ufite abandi bazi gutunganya ingo wabonye, abadamu beza bita ku bagabo, bambara neza, bagira bate, nawe nurangiza ushima uwawe utabimubonanye. Mw'abagabo mwe, bisaba kuba ufite umutima wari muri Yesu. Ngiki cyiza rero cy'umugabo wakunze umugore nk'uko Kristo yakunze ishengero. Nkubaze rero, burya ni ibihe bintu biranga ko umugabo yabaye mwiza? N'imiburi bikeya muri byo. Nuko urakoze rwose. Umugabo mwiza ndamuvugaho ibintu bine nibyo ndavuga. Icya mbere, umugabo mwiza aba afite inkomezi zo gutunga abiwe, ubwo ku buryo abiwe batandagara. Ikintu cya kabiri,
umugabo mwiza aba afise ubwenge bw'uburyo bwinshi bwo kuruhura umufasha we, uwo bashakanye, akaba agomba kumuruhura, akamenya ngo uyu muntu wirirwa abazwa ikiyiko, abazwa isahani, atirwa ibase, atirwa isuka, amenya kuyigarura, agomba kureba umwana ugiye akamenya uwo ahetse, akamenya na wa wundi uri kwiba n'uwagiye ku ishuri, ugiye kwiba uduhera ku meza, akamenya uwagiye ku ishuri ngo aze asange bihiye, kandi akaba ategerezwa kwakira n'umugabo mu gihe arazira ashonje, dore ko inzara ibasha abagabo cyane. Ubwo ni ukuvuga ngo ibyo birasaba ko umugabo amenya kumuruhura cyane. Icya gatatu, umugabo mwiza agomba kumenya ko ari we mutwe w'urugo. Umutwe ni ihuriro rya byose. Wa mugabo we, ikibera iwawe cyose kirakureba. Icya kane, umugabo mwiza niwe ushinzwe icyerekezo cy'uburezi bw'abana. Icyerekezo cy'uburezi bw'abana nk'uko ubasha kubisoma, wenda reka iri somo turitange mu gitabo cya Yesaya igice cya 38, Yesaya 38 umurongo wa 19 niho hatubwira iri jambo, ariko turifashisha Bibiliya y'Ikinyarwanda kugira ngo ryumvikane biruseho. Yesaya 38 umurongo wa 19 haratubwira ngo se w'abana, umuzima niwe uzakogeza nk'uko nkogeza uyu munsi, se w'abana azabigisha ukuri kwawe. Ubwo birumvikana ko se w'abana ari we ubigisha ukuri. Ubwo nsubiyemo mu ncamake, umugabo ashinzwe gutunga abiwe, umugabo agomba kuba afise ubwenge bwo kuruhura umufasha we. Icya gatatu, umugabo niwe mutwe w'urugo. Ikindi, umugabo niwe ushyiraho icyerekezo cy'uburezi, nk'isaha yo gusenga, akamenya gukosora abana, akamenya ibyo yabigisha mu kigero bagezemo, abana be kuzaba injiji kandi bafite umuntu uzi ibintu. Ubwo rero asabwa kuba afite inkomezi zo gutunga abiwe. Hanyuma rero umugore niwe tugezeho. Kuri icyo ndagira ngo tube tuhimutse, maze umugore nawe tugira ibyo tureba. Bibiliya imubwira mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, igice cyaho ni icya 3 umurongo wa 1. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 1, hari icyo umugore yasabwe kuruta ibindi, kuruta imyambaro arizo mpuzu, kuruta amavuta amota neza, kuruta akaranga n'ibindi byo kwimakiya, dore ko bigezweho. Hari icyo umugore yasabwe, tucyumve. Namwe bagore nuko mugamburukire abagabo banyu, kugira ngo naho bamwe batumvira ijambo ry'Imana, bareshwe n'ingeso nziza z'abagore babo, batagize ijambo bavuze. Nibabona ingeso zanyu zitunganye, zifatanije n'ugutinya, ugushaza kwanyu ntikube uko ku rukoba ko gutsiba umushatsi, cyangwa uko kwambara izahabu, cyangwa uko kwambara impuzu nziza, ariko kube uko umuntu ahishijweho mu mutima, ugushaza kudashira, niko mutima w'ubugwaneza utekereje, niko kw'igiciro kinini imbere y'Imana. Umudamu abwiwe gushaza ingeso nziza. Mbere yuko ashaza ahandi, akabanza yashaza mu mutima. Niyo mpamvu mu Migani igice cya 14 umurongo wa 1 naho hamubwiye iri jambo. Mu Migani igice cya 14 umurongo wa 1 naho mugenzi wanjye arahaturebera, maze adusomere uwo murongo. Muwiteho cyane, wumve icyo umaze mu rugo rwawe, yewe mubyeyi. Haranditse ngo, umugore wese w'ubwenge yubaka urugo rwiwe, ariko uw'igipfu arusambuza amaboko yiwe ubwiwe. Umugore wese w'ubwenge yubaka urugo, naho uw'igipfu we arusambuza amaboko yiwe. Aha hantu ndi kumva nahatinda, ariko umwanya mfite ahari bizavugwaho n'ikindi gihe, ariko ndavuga iki, yewe mubyeyi wumve. Ushobora kwiyubakira, ushobora kuba ufite umugabo akaguhemukira, noneho ntuhite ujya kubibwira abasaza bawe, ntubibwire mama wawe, nubwo ujya ugerayo ati bitese tiko wananutse,
wihita uvuga ngo yanyimye rasiyo urabura usenye. Siko zisenyuka Timote cyane kabisa. ubwo uwo mukwe najya kwa nyirabukwe bazamwakira neza, bazomufata nabi kandi agarutse n'amakofu uzojya. none se nyirabukwe nagira umuntu abibwira ntibizagera ku mugabo? Bizogera ku mugabo nyene kandi byihuse. Ubwo rero hari igihe atabwira nyina ahubwo akirukira kubwira umubanyi hafi aho ati rero burya njyewe umugabo wanjye yarantaye. Icyo bibyara ni iki? Icyo bibyara nyene nugutanduka, bihereza mu gutandukana ko habanza imvururu n'ukumva ko umugabo yasuzuguwe n'umugore. Icyo gihe rwose benshi bahita baguha inama mbi atari nje mba naragiye, maze noneho ukaba wisenyeye kubwo kutagira ibanga cyane. Burya kutagira ibanga bisenya urugo. Inyandiko imwe iboneka mu gitabo cyitwa Foyer Chrétien itegeka umugabo n'umugore buri wese ko agomba kuba imva ihamba amafuti ya mugenzi we. Iyo utangiye kuvuga rongo wanjye ararya cyane, iyo utangiye kuvuga ukuntu yakunanije, nge nigeze mbibona ndababara aho umwe yoheje umugore maze amaze kumushukashuka umugore ata urugo rwe aragenda, akigenda wa wundi wamushutse aba ari we urujyamo. Ubwo ninde wari urusenye? Uwo mugore yaruhoramwo. Nuwamennye ibanga rwose. Iyo umennye ibanga ubusenyi. Rero umugore w'ubwenge wararwubaka, amenya kwegera umugabo akamucunga saa 10 z'igitondo bakangutse, agatangira ati sheri, nka yayindi yo mu burambagizanye no mu bugeni. Ati mon sheri yo mukureshanya. Yo mukureshanya no mu kwezi kwa buki bataragira umwana n'umwe, kandi ubwo wenda bagize nka 5. Ati sheri, ati biteko nashize imfungurwa ku meza nta nagutegereje ko dusangira ndakubura. Ati none mbwira niba natetse ibyo udakunda umbarire nahagize ikibazo. Kandi ubwo yaba rusenga akabanza yasenga, maze bigakorwa mu mwuka mwiza, nta bintu byo gutongana, nta bitutsi, ibintu bimeze neza. Gushwana cyangwa kuvugira hejuru. Kuko uvuga nijwi ryoroheje mbega. Kuko buriya abagabo bakunda inshamake y'amagambo. Iyo umubwiye amagambo menshi araceceka ariko ntumenye ko akugaye. Ubwo rero ubwo ushobora kubaka urugo umenya igihe cyo kuganiriza umugabo wawe, ukamenya igihe atashye, mu masaha witaho cyane mu buzima bwawe. Yewe mubyeyi, jya ucunga igihe umugabo atashye, ajya asanga usa neza, asanga inzu isa neza, asanga abana bari kuri gahunda. Icyo gihe ibyo bintu bitatu nubikora umugabo wawe agata urugo, uzabimbaza. Ingingo yaho ikurikira nuko umupfu we ubwe ngo ashobora kurusenya. Ubwo natanze ingero z'uko rusenywa, uturorero, natanze n'uturorero tw'uko rushobora kubakwa. Ubwo rero nitwige kubaka atari ugusenya. Ubwo rero nuko gusenya byoroshye, kubaka bikagora, ariko ubwenge wese yige kubaka. Umugore rero afite ibimuranga. Ngira ngo mwene data Timote dufashe ku bintu bishobora kuranga umugore mwiza ni nk'ibihe? Umugore mwiza asabwa kurangwa n'umwete, akaba umunyamwete mu kantu kose akora. Mbega ntabe muri babandi baguma bicaye ataco bakora, babandi baguma kuturigara bahana ahantu dukuru tutagira icefi cya ruguru. Mbega akaba umunyamwete, ibintu byose akabipanga neza, ugasanga akazi aragakora. Mbega agatanga n'inama nziza zishobora kunganira umuryango afashije umugabo wiwe mu kazi. Urakoze. Icya kabiri gishobora kumufasha ni ukumenya kwakira, icyo bita kurutwaza mu Gifaransa. Nimba ari abashyitsi, nimba ari n'umugabo we atasha avuye ku kazi, atasha avuye gusura inshuti, atasha avuye n'ahandi henshi abagabo bagendera, ukaba uzi ijwi ryiza, umwifato mwiza wo kumwakira kugira ngo amenye nawe ko aho atashe muri presidence yiwe atahatahiye ubusa, ahubwo hari abashobora kumwakira neza. Ubwo harimo no guca mu maso. Harimo no guca mu maso, gutwenga, za sheri nyinshi, mbere ko babishoboye hakabaho no guhoberana. Rwose ni ngombwa. Ibyo byose nibiranga ko uwo mugore azi kwakira. Icya gatatu twovuga, nubwo tutari buvuge byinshi,
nukubana neza n'abandi kumenya kubana neza n'abandi iki cyoco ni n'ishure so kuvuga ngo benshi barabizi kuko urasanga abantu babanye badacana uwaka batarahoranira umuriro ugasanga kandi aho bamwe bakaba banasenga kikaba ari kibazo sikomeye. Ikindi umugore asabwa kuba afise nukumenya gutunganya mbega akamenya gutunganya nibifungurwa bikwiranye n'amakene umuryango ufise nibifungurwa bishobora gutuma umuryango ugira amagara meza kugira isuku ry'ivyambagwa y'ivyo kurya mbere yo kubiteka akabika ibintu ahavyo ntusange ikiyiko kiri mu nzira ija kuri toilette igikombe naco kiri mu nzira ija kwirembo impuzu zimesuye n'izitamesuye byose bivanze isose iyo mu mwaka wahera ikiri ku meza ivyo kabisa nawe urumva ko kabara kajagari umugore akora nk'ivyo ntabwo aba afise ibyangombwa byuzuye byo kuba iyo nezeza umugabo wiwe. Urakoze rwose ndumva unyibukije igice kimwe cyo muri Bibiliya nakunze njya nkunda gusomera umufasha wanje nkifuza ko n'abagabo bakunda kugisoma n'abasore batarashaka akaba ariko bazahera baresha mu migani 31 umurongo wa 10 ariko cyane cyane nkacifuriza abashiki bacu abadamu abakobwa iyi mico iboneka mu migani 31 umurongo wa 10 muzayishake cyane harimo kuzinduka harimo kugabura ku gihe harimo kwambara neza ukikwiza ntiwambara ubusa mu nzira no kugabagurira abana bawe n'abakozi bawe imirimo hakiri kare ntukore imirimo wenyine ugatoza n'abana gukora ukamenya ukubana n'abakozi bo mu rugo ngo nabyo birimo ngo nturye ibyo kurya by'ubute bya bindi hari abantu bakunda guteka ututagoye nyamara hari igihe tutagoye ari two tudatunga ubuzima kandi haranditse ngo ibyo nivyo bituma umugabo we bamwita ngo numwamikazi aba yabaye umwamikazi nibyo mu migani haravuga ngo koko uwo mugabo ngo aramenyekana ngo akavuga ngo abandi bagore bose bagenza neza ariko wowe urabarusha bose ugakavuga ati inkwano yanjye ntiyapfuye ubusa mbese wa mubyeyi we uri kwipima mu migani 31 umurongo wa 10 ugasanga washyirwa hanze cyangwa wakinjira kuko abantu benshi barashaka kwinjira mu ijuru ariko bataragize imico myiza ingeso nziza rero nicyo cyabonetse gikwiriye umugore ndumva urakoze akwiye kugira umwete akamenya kwakira akamenya kubana neza n'abandi ndetse ikindi watubwiye nuko akwiye kumenya gutunganya gushyira ibintu mu mwanya wabyo urakoze rero reka tugere ku mwana namwe bana abakitwumva abana mutwumva muri kumwe na ba papa na ba mama ni mwebwe tugiye kubwira iyi mirongo ba papa bayandike namwe muyandika bazi kwandika muzajye muyisubiramo kenshi dore kibareba mu ijambo ry'Imana yemwe bana ngaho mwumve mu migani 23 umurongo wa 22 twumve icyo habwira abana handitse ngo wumvire so yakubyaye kandi ntugakengere nyoko ashitse mu butamakazi yego gura ukuri ntugushore bo n'ubwenge n'indero nziza n'ubukerebutsi se w'umugororotsi azogira akanyamuneza kenshi n'ubyaye umwana w'ubwenge azomunezererwa so na nyoko nibanezerwe yego nyoko yakubyaye nahimbarwe ndasaba kusubiramo umurongo heruka so na nyoko nibanezerwe yego nyoko yakubyaye nahimbarwe rwose nyoko wakubyaye nahimbarwe nubwo babaye umutamakazi nubwo umugongo wacitse nubwo bamukoreye operasiyo kubwawe avuge ngo wavuyemo ni muzima arashitse ndamutuma nta ndushya ariko uzi kugira ngo umwana kurushye mu nda azakurushye n'imusozi birababaje si ikibazo cyane ubwo rero akurushya ari uruhinja kwitumaho azanakurushya kuzanira abana bo mu indazimbanyi koko urumva ari byiza aya ntabwo ari byiza azakora ubukwe azana umugore ukoye 5 cyo kiranasekeje utanze inkwano 5 ku bakazana batazi wawe ubwo ndi kuvuga ni cyagihe umusore aba yarabyaye ahantu isagatanga amahera akabyara handi isagatanga amahera akabyara handi isagatanga amahera yo kurera batazaza ngo bavuge baturi sogokuru urumva nta kibazo kirimo
kinini. Ngaho reba rero umubyeyi wawe aho kugira ngo umurimire azafata igihe cyo kujya kuri gereza kwibohero agusura kubera ko wanyoye ibiyayuramutwe. So na nyoko bishime kandi utere nyoko wakubyaye guhimbarwa. Nuko rero bana, dore icyo musabwa ni ukumvira, ni ukubaha, ni ukwitegeka, ni ugutegura akazoza. Abana banyu babyeyi mubatoze ibintu bine, ni uko abana biga kumvira, bakiga kubaha, bakiga kwitegeka, bakiga no gutegura ahazaza habo. Ubwo rero mu Befeso igice cya 6 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3, reka abariho twongera guha abana maze tuze kubabwira n'ubuzima bwiza uko babumeze mu muryango. Haranditse ngo bana mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu, kuko ibyo ari byo bigororotse. Wubahe so na nyoko, icyo nicyo cyagezwe cya mbere kiri mu isezerano, kugira ngo uronke amahoro urambire ku isi. Yego. Namwe base ntimukaratse abana banyu, ariko mubabere mubahanura uko umwami wacu agomba. Mubarere mubahana uko umwami wacu agomba. Ubwo ni ukuvuga ngo umwana ntakinubire guhanwa n'ababyeyi, ibyo biranditse, ariko icyo abwiwe cyane ni ukumvira ababyeyi akabubaha. Rya tegeko rya 4 wubahe so, rya 5 wubahe so na nyoko, kugira ngo ugire amahoro uramire mu isi. Ni ukuvuga ngo abana bazajya mu ijuru bakazarama mu isi nshya nabubahe ababyeyi, kandi mumenye ko umwana amenya ababyeyi imbere yo kumenya Imana. Niyo mpamvu umwana wubashye ababyeyi niwe wubaha umurimo w'Imana iyo awugezemo. Ariko gatoya muri izi ngingo tubwiye ziranga umwana mwiza ashaka no kuzoba mu ijuru, wavuzemo ingingo yo kwitegeka. Yego. Iyo umeze nk'uyagura gatoya cyane utubwira iki? Nabwira abana bubu ngo hariho abantu babi ku isi. Nkurikije Imigani igice cya 1 umurongo wa 10, ngira ngo uraza guhita wabasomera. Mu Migani igice cya 1 umurongo wa 10, mugenzi wanjye akihashaka reka mbabwire ko ku isi hari abantu babi. Hari umwana wibi wabo, hari umwana utuka nyina, hari umwana wananiranye, kandi uwo mwana iyo muhuye hari ibintu akwanduza, hari ibintu ashaka kuguteramo. Nutaba umuntu witegeka bazakujyana aho bashaka, bazagusambanya igitondo n'ikigoroba, bazagutuma kwiba iwanyu ubashyire, bazagutuma kudataha, bazagusaba kujya gukora ibintu by'ibinezeza umubiri kandi wanyu barushye, bazakubuza kurima kandi ejo uzarya. Ibyo byose hari abantu babi. Bazagutoza kunywa ibiyayuramutwe, bagutoze kunywa ibiyeri, bagutoze ingeso mbi nuramuka utazi kwitegeka. Ngaho dusomere uwo murongo. Haranditse ngo mwana wanje abanyabyaha nibakosha ntukemere. Yego, abanyabyaha nibakosha ntukemere. Reka rero turebe neza noneho ku ndwara ya diabete ariyo yitwa gisukari, kugira ngo twumve ko ubuzima bwiza mu muryango bukenewe. Umuntu wese agomba kumenya ko dukeneye abagabo beza, dukeneye abagore beza, dukeneye abana beza, ariko nanone abantu benshi babinyazwe n'ubuzima butameze neza. Niyo mpamvu rero abantu bose bagomba kumenya ko ubuzima bwiza bufitanye isano n'ubwenge n'imico myiza. Ni ukuvuga ngo umuntu afite ubuzima burwaragura ashobora gutakaza ubwenge. Hari indwara zishobora kunyaga umuntu ubwenge, ibyo rwose birasobanutse. Nanone ubuzima bumerewe nabi bushobora gutera imico mibi, nko kwivumbura, kuba umunebwe. Hari indwara zishobora gutera ubunebwe. Urugero guterwa n'ubunebwe, gutera ubunebwe, indwara ubwazo zigatera ubunebwe. Ni ukuvuga ngo umuntu akumva ntacyo ashaka gukora bitewe n'uko yarwaye. Urugero, iyo urugimbu cyangwa se ibinure bibaye byinshi mu maraso, cyane cyane ibinure byo mu bwoko bw'amatungo, cholesterol, umuntu yumva asinzira buri kanya, yumva acitse intege, ndetse yumva ashaka guhora aruhutse, ndetse hari n'igihe agenda akagendo gato ugasanga ananiwe.
kwiga bikananirana, agasinzirira mu bitabo bitewe n'uko ameze. Ubwo rero ubuzima bufitanye isano n'imico. Ikindi ni uko iyi ndwara noneho tugiye kuvugaho ariyo ya diyabete ifite ibiyitera, ifite n'uko ifata. Ndagira ngo duhere ku biyitera. Ubundi diyabete ifite impamvu nyinshi ziyitera, ariko reka tuvuge iz'ingenzi. Bamwe bayikura mu isukari nyinshi, abandi bakayikura mu guhorera ibifite ibinure, abandi bakayikura mu ihererekanyamurage heredite ariyo karonda, abandi bakayikura mu ntimba nyinshi, ishavu ryinshi cyangwa se akabonge, ndetse no guhangayika. Nuvuga ngo stress, ibintu byo gukora cyane ukabura umwanya wo kurya, kubyuka ntufungure ukageza saa sita utarafungura, ukageza nimugoroba uri gukora cyangwa wiga. Ibyo bibayeho ubwo buzima igihe kirekire, uhora wicaye udakoresha umubiri, ahubwo ukoresha ubwonko cyane, kandi urya ibiryo bitari kuri gahunda. Ubwo kuri gahunda nabyo turaza kubibona, ni iby'ibyaremwe, ni iby'umwimerere naturel. Ubwo ni ukuvuga ngo ibyo bishobora gutera diyabete. Ubwo rero ikindi ni uko ifite ibimenyetso biyiranga. Ntabwo ndabivuga byose, ahubwo ndavuga ibimenyetso shingiro ni bitatu. Ni icyitwa polifagi, ni inzara nyinshi. Hariho poliyuri, ni inyota, ni ukwihagarika kenshi. Ndetse hariho polidibusi, ni ukugira inyota nyinshi. Ni bitatu. Hariho inzara nyinshi, gusonza cyane, kandi nanone ikibazo ni uko usonza wanarya ibyo uriye bikagwiza isukari nyinshi mu maraso, n'ubundi isukari ikazamuka. Ikindi ni ukwihagarika kenshi. Ikindi ni ugusonza vuba vuba, inzara ikakuganza, ndetse rimwe na rimwe ushobora gusonza ukikubita hasi. Ubwo ni ukuvuga ngo birakwiye ko aba bantu bafashwa mu buryo bw'ibyaremwe. Hari ibindi bimenyetso bibaranga nk'inyota nyinshi, uruhu rushobora guhinduka, kwishimagura cyane, ubwo ni poroteyine iba yabaye nyinshi, imyanya ishinzwe kugogora ibyo kurya, appareil digestif, ni ukuvuga ngo harimo umushishito, amara n'ibindi, usanga bikora gahoro. Bakunze kugumbiza ariyo constipation, ndetse umutima ukazamuka bitewe na ya cholesterol yabaye nyinshi. Bacika intege, hakabaho icyo bita astenie, épuisement et astenie, bacogora cyane, bagacika intege cyane, ndetse bagira n'akajagari, sinzi, umujagararo wo mu bwenge, confusion et stress. Usanga ari abantu bahangayika, baba ari ubusa, bavuga amagambo menshi ntarangire, bitewe, ndetse biranashoboka ko indwara ya diyabete ubwayo ishobora gutera indwara y'ibisazi. Niyo mpamvu rero abantu bakwiye kuyirinda bakomeje. Ishobora kwica ingingo, ishobora gutera ikinya, pararizi, ishobora gutera ibibazo byo gucika ibice bimwe na bimwe by'umubiri, ishobora gukuramo inzara, ishobora guhumisha umuntu, igira ingaruka nyinshi ku mubiri. Ariko ibi ni ibimenyetso byayo. Kugira ngo umenye ko uyirwaye rero, ntabwo ari ibyo bimenyetso gusa ureba, nta nubwo ureba kimwe muri ibyo ngo uhite ubyemeza, ahubwo ni byiza ko wajya kwa muganga bakagupimira isukari mu maraso, bakamenya niba iri hejuru y'urugero fatizo. Aha twababwira ko urugero fatizo ari hagati ya 80 kugeza ku 110. Iyo igeze ku 120 kuzamura, ibibazo biba byavutse. Ikindi tubibutsa ni uko irimo amoko agera muri, mbese ifata mu buryo bubiri. Hari ubwoko bwa hyperglycemie, hariho na hypoglycemie. Hari igihe isukari iba nyinshi yazamutse, aho ishobora kugera no muri 400. Hari n'igihe iba nkeya ikamanuka, ari byo bitera umuntu kwikubita hasi igitunguro. Ibyo nabyo biba ari ikibazo. Ushobora kwibaza uti se biba byabaye bitewe umubiri? Ni uko isukari mvaruganda yangiriza ingingo, cyane cyane mva mahinguriro. Urakoze. Iyo sukari itari karemano ishobora kwinjira mu mwijima, ikawunyaga ubushobozi mu gitigu, ikakinyaga ubushobozi bwo gukora neza ibyo kurya turya. Hanyuma noneho mu maraso hakinjiramo isukari nyinshi, insuline
ariyo mazi asharira ashinzwe guherekeza isukari ngo ayishyire ku rugero mu maraso, yaba make mu mubiri yagombaga gutangwa n'urwagashya narwo rukaba rwakoze nabi, icyo gihe isukari irigaragambye ikora akavuyo mu maraso, ahasigaye umuntu akagira biriya bibazo twabonye. Ndumva muri mu ncamake ibi ari ibimenyetso byayo. Tukaba twifuza guha inama ababa batwumva bafashwe n'iyi ndwara, n'uwaba afite umuvandimwe uyirwaye, n'undi wifuza kuyikingira abonereho yumve. Ikintu cya mbere cyitabwaho, Timote aramfasha kubisobanura, ni amazi anyobwa mu gitondo. Amazi anyobwa mu gitondo byaba byiza arimo indimu, ni ibintu turasubiramo, ndetse hakajyamo n'ibumba ry'icyatsi. Ayo ni amazi ya mu gitondo. Ashobora kujyamo indimu imwe n'akayiko k'ibumba ry'icyatsi, argile verte. Ni ibumba ntabwo ari iryo ari ryo ryose, riragurwa, ritumizwa mu bihugu byo hirya bitari iki cyacu. Nanone iryo bumba ry'icyatsi rikaba rigomba kuba rinoze, ritarimo imicanga, kandi rigomba kuba ari naturere koko nta bindi bivanzemo. Iryo bumba ry'icyatsi rifite imyunyu mwimerere, rivangwa muri ayo mazi hakurikijwe amabwiriza n'ubundi arigenga tutaravuga ubu. Ubwo birabujijwe ko umurwayi abyipangira, ahubwo ni ngombwa kugisha inama. Ikindi cya kabiri, ariko ubwo nutaribona akanywa amazi arimo indimu, nzi neza ko yamufasha cyane. Ubwo bafata inusu ya litiro y'amazi bagashyiramo ibiyiko 2 by'umutobe w'indimu, kandi batayitetse indimu, ahubwo ikajya mu mazi y'akazuyaze bagahera ko banywa. Ubwo rero hariho n'ikindi, ni ingano zinitse zikamera. Watubwira uko babigenza mu ncamake? Abatwumva mwumve, nibinashoboka mufata agakaramu, kuko kwikingira birakenewe no kwivura birakenewe, kandi Yesu arakiza. Mu kwinika ingano, ushobora gufata ingano zitoye neza zitarimwo imicafu, hanyuma ukazinika mu mazi akanye, amazi adashushe, zikamaramwo amasaha 12. Hanyuma ayo masaha 12 aheze, ushobora kuzinura ukazishira mu yandi mazi y'akazuyazi, ukarindira ko zizana turiya tuntu tumera bita jerume canke se imigera mu Kirundi. Zimaze kumera, nukuzikuramwo ukazishira ahantu hatari kuzuba, kandi ariko ziri bute amazi. Hanyuma ukafungura ibiyiko biri hagati ya 3 na 5, canke naho nk'inusu y'akarahure gatoya ku munsi. Ukabikora ugahora ubikora, ugakunda kubikora n'imiburiburi nka 3 canke 4 mu ndwi. Ubwo nuwo nawe n'umuti ushobora kugabanya isukari mu maraso. Urakoze. Urabikora rwose. Nk'iyo umuntu abikoze, mfite ubuhamya bw'uwabikoze iminsi 21, isukari basanga yagiye ku rugero. Ubwo rero numva ari uburyo bwiza. Ziramera ukazirya gutyo, nta kundi uziteka. Ni ingano izi ngizi rwose twimbura hano iwacu i Burundi n'ahandi, i Rwanda n'ahandi. Ubwo rero ni ukuvuga ngo abatwumva murumva ko Imana itwitayeho cyane. Ingingo ya 3 mu kuvura iyi ndwara ni ibintu bifite insuline bindi. Turavuga ibi bintu bivanze bigera muri 3. Ni igitunguru cya oignon rouge, ni igitunguru gitukura, iki gisanzwe bakarangisha. Yego. N'indimu imwe ariko umuntu akase hamwe n'ibishishwa byayo. Ni ukuvuga nta kintu na kimwe ata, ntacyo, n'utubuto. Ubwo ikindi agashyiraho amavuta ya huile de tournesol, amavuta y'ibihoke, amavuta y'ibihoke, amahoke abantu benshi barayazi, abanyarwanda babyita ibihwagari. Ubwo n'ibihwagari ku banyarwanda. Ubwo ni ukuvuga ngo ibiyiko 2 by'ayo mavuta y'umwimerere, nayo yakamuwe, nta kindi gikuwe, adatetswe mu buryo pressio afroa. Ni ukuvuga ngo mu buryo butacaniriwe. Ayo mavuta agashyirwa kuri iyo salade, bikaribwa mbere y'uko umuntu arya, bigakorwa inshuro 4 mu cyumweru cyangwa se 3 mu ndwi. Ubwo ni ugusimbuka umunsi umwe. Ibyo bikozwe ukwezi, iyi sukari ijya ku rugero.
tubibutse ko izi ari inama z'ibyo kurya, ntabwo bikuraho abaganga, ntibikuraho imiti, ariko kandi Yesu ni umukiza wizeye wiringiye. Tubibutsa ko ibi byose ubikoze uhangayitse, utajya ufata agahe ko kuruhuka, urya buri kanya n'ubundi byakugora. Ndumva kuri icyo yego mugenzi wanjye ati none ndumva iyo nubwo ari inama ni n'imiti. Mbega ntaco abarwayi ba diabete babuzwa ivyo babifashe n'ibindi byose basanzwe bafata byo rushirizaho kubagira akamaro? Urakoze rwose. Ahangaha twababwira ko burya ibyinshi mu biyitera ari byo bya mbere babuzwa. Ubwo harimo nk'inyama kuko zigira umunyu mwinshi, zikagira amavuta, ibinure byinshi, kandi nanone zikagira proteine nyinshi. Izo ni obstacle 3 zituma inyama n'ubundi iyo uzikoresheje ibi naturere wakoresheje biburizwamo iyo wazikoresheje. Nuvuga ngo zirabibyiga nk'uko intare yabyiga ihene. Kandi burya ngo inyama iyo umuntu azifunguye ngo igitigu gishobora gufata proteine z'inyama kikazihinduramwo isukari. Nibyo, nuvuga ngo igitigu gifite ubushobozi buhindura ibinure isukari nayo igahinduka ibinure, na proteine nazo zigahindurwamo isukari, cyane cyane proteine animale. Ubwo rero ibyo ni bituma isukari iba nyinshi. Cyo ni icyitonderwa. Ikindi ni ibintu byose byahinguwe bigakurwaho son, ibinyantete bigakugwamwo agatimatima cyangwa se agashishwa son. Nuvuga ngo iyo bafashe ingano bakazijyana mu ihinguriro zigasigara ari farine, haba havuyeho vitamine B, insuline iba yagiye. Ubwo niyo mpamvu bagirwa inama yo gukoresha cyane ibinyantete naturel mu buryo karemano bikiri uko Imana yabiremye, bitabanje guhingurwa cyangwa ngo binogererezwe. Aho hakazamo umutsima ubwo fat w'uburo, umutsima w'amasaka, umutsima w'ingano, umutsima w'ibigori, amata ya soya. Ibyo ni ibintu bishobora kubavura, basimbuza ibyo bahora bafata, ibyo bihinguye. Harimo imikati, amandazi. Nk'umukati uba urimo isukari, ndetse amandazi barimo n'amavuta. Ubwo noneho hakongera hagakubitiraho ko ari farine rafine, ifu ihinguwe. Ibyo rero bihita bica intege urwagashya, ndetse amara y'umuntu agakora nabi, isukari ikigaragambya kuko yabonye urwaho. Ariko ko imikati iri ubwoko bwinshi, ya yindi bakora mu ngano hariyo usanga itagira ibara ryera, iyo sinzi ko boyifata. Ni ukuvuga ngo hari imikati yuzuye ikundwa na bake, ndetse hamwe nageze bayita ngo ni y'abadiabetike cyangwa se y'abari kuri regime. Iyo pe complet iremewe rwose. N'abantu bakora imikati turabasaba kuyikora kugira ngo n'abantu bayikunda bajye babona aho bayikura. Ubwo rero ibyiza birangwa, ukunda ibyiza arangwa no kubishaka. Iyo rero ntaho itandukaniye n'imitsima, ni myiza cyane. Ndumva rero ubwo aba bantu bafashwa n'ibiribwa, ni bimwe muri ibyo twavuze. Bafashwa n'ibinyobwa, ibintu by'ibinyobwa nabyo biritonderwa. Kunywa imitobe y'imboga nubwo ari ingingo zagutse, jus de légumes ni uburyo ukamuramo imboga, cyane cyane nka seleri, perisile, epinari, orusi, igisura, icyo benshi batazi cyangwa se bakiza ari amahane gusa kibarya, ariko batazi ko gishobora no kuba umuti. Ahubwo nasomye ngo niyo insuline nziza gusumba izindi. Rwose ni n'inyenyeri y'ibimera, kirakungahaye cyane. Bizajya bivugwa uko ibihe bihaye ibindi. Ikindi nuko ubwo ni mu biribwa hari umuti twawuvuze, hari ibinyobwa nabyo bigomba kuba umuti. Icya gatatu ni ikiruhuko rwose, cyane ijoro, kuryama saa 3 ukabyuka saa 11 cyangwa 2. Ubwo rero ibyo birakenewe kuri bare abarwayi ba diabete. Ariko kandi ikindi tubibutsa
nuko baba bagomba kwiyuhagira kenshi kugira ngo uko umubiri wabo utakaza ibyuya byinshi iyo myanda ibona uko isohoka. no kota akazuba ngo birakenewe kuri bo. Ni ngombwa rwose kota akazuba bihagije, nyuma akaruhuka bihagije kandi mu buryo regiriye buhoraho. Icya kane ni ukurya ku masaha adahindagurika. Aha iyi ngingo iraba nk'aho bamwe bayumvise ukundi, ni ukuvuga ngo afite inzara nyinshi kandi ategetswe kurya ku masaha adahindagurika. Aho inzara ntiyamwica? Inzara ntiyomwica, ntabwo yamwica rwose, ahubwo kubandanya ajya mu masaha ahindaguritse kandi yegeranye nibyo byomwica gusumba kwihangana, byakongera isukari. Ni ukuvuga ngo igihe ashonje cyane agira inzara nyinshi, abwirwa gukoresha ya mitobe aho kugira ngo arye. Akanywa nk'umutobe wa pome yikoreye, akanywa umutobe wa watermelon ku bashobora kuyibona, nubwo ibi turi kuvuga hari abatabibona ariko tuzi ko hari ababibona. Akanywa y'amazi akanyiyemo indimu, ashobora gufasha gutuma umubiri we utaba wacika intege cyane. Icyakora tubibutse ko ibintu byose bikorwa ku rugero. Akimenyereza kurya ku masaha adahindagurika rero, ibyo bisaba ko yitondera kurya ku gihe kandi agakoresha ibyo kurya byuzuye. Icya gatanu ni uko agomba gukoresha umubiri akanonora imitsi. Ubwo ni ukuvuga ngo yagenda, yakora uturimo tworoheje, ntaba ari umuntu uhora wicaye hamwe, cyane cyane kugendagenda nibura iminota 15 buri munsi. Ariko arabujijwe gutwaza ikinga cyane. Ni ukuvuga ngo imirimo imusaba imbaraga z'agahanyu ntabwo yemerewe, kuko yatuma aba hasi isukari igashira. Ubwo rero ikindi cya gatandatu ni ukwirinda ibiyayuramutwe, ni amoko menshi nk'itabi, akirinda inzoga, akirinda hari ibinyobwa abandi bemerewe batemererwa kuko birimo isukari, harimo nka fanta ntabwo yayikoresha, nuko n'ibindi. Ubwo ni ukuvuga ngo akwiye kumenya kwitegeka ibyo abandi bakoresha nawe ntapfe kubigendaho. Icya nyuma ni uko akwiye kugira isuku isesuye, kwiyuhagira, gukandagira mu mazi akonje no kuyanywa, kuko aha mu nkundire mbabwire ko abantu benshi bagira isuku aho tureba, ariko aho tutareba bakagira umwanda. Ibyo ngibyo nabyo bikwiye gukosorwa. Uku kunze isuku y'inyuma, butakira udakarabye, woga 3 mu munsi, ukwiye no kunywa amazi 3 mu munsi kugira ngo woze n'imbere naho ukoza imbere. Mbese igikoma ubuyi buroza, ushobora koza mu nda mw'imbere. None se ari mu nda hanyura ibiryo 2 ku munsi cyangwa 3, ubwo n'inyuma bisohokera ibyavuye mu nda, ubwo hari imyanda myinshi ni indani mu mubiri. Niyo mpamvu rero benshi usanga iyo bahumetse mu kanwa wikanga, ubwo ni byiza kunywa amazi ukibyuka, nibwo waba ukoze isuku yo mu nda. Ndumva ari ibi ngibi, kandi twumva neza ko aba bantu bahawe iyi nama, nubwo bitarangirira aha, ariko ndahamya neza ko namwe muzi neza ko hari ibyo musabwa kugira ngo mugubwe neza. Rero bakunzi b'iki kiganiro, tubashishikarize gukunda gusoma, tubashishikarize gukunda kumva ijambo ry'Imana, tubashishikarize gutega amatwi iki kiganiro, kandi insanganyamatsiko yacu ni ubutumwa bwiza mu muryango. Ubwo rero ni ukuvuga ngo bukijije indwara, buzanye ingeso nziza, buruhuye abagize umuryango, abana banejeje ababyeyi, ababyeyi bareza abana. Imana rero ibahe uwo mugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mwene data arakoze cyane kuri iki kigwa twariko turiga cy'ubutumwa bwiza mu muryango. Twabonye uko umuryango mwiza usabwa kuba umeze muri iki gihe, ndetse dusoreje no ngaha aho twerekanye ukuntu abagwayi b'indwara y'igisukari nabo Imana ibakunda kandi yipfuza kubakiza iciye mu bintu turima canke se mu bintu karemano bidukikije aho iwanyu. Imana ikomeze kubaha uwo mugisha mu izina rya Yesu. Amen. Ikiganiro cyacu rero kirangiriye aha, reka dusenge. Data twese wo mwijuru, tugushimiye ukugira neza kwawe, ko warungise ijambo ryawe mu isi kandi ukaba wifuza
kuyidukuramwo ubanje kudukiza mu mibiri no mu mitima. Izina ryawe rihabwa icubahiro. amen. Tukwinginze rero ngo abashoboye gutega amatwi kugira ngo bumve neza icyo bashaka ko, ndakwinginze ngo ubane nabo, abo bagabo n'abo bagore ndetse n'abo bana, ubahe kumvikana kandi ubahe gushyira hamwe, ubahe kuba abanyamwete kandi ubahe no kugusenga. Twese hamwe turushirizeho kukwitegurira ubwo Yesu Kristo ugiye kugaruka, tuze tugusanganire. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.